parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnold Sau Prapra Sansau, Lane Prapra Lainyo Arnyo Sawar Driunyo. Kikatong ikon election keseng Kongres Naribhoi District, Kiba Kentup, Yabarok Sangut Nagi Santali Constituency, Mendakasingi Kilawan Bantep Kerteng Nagabanta Banikoni election MDC. Kini kikatong Kentup, ya uba Lawrence nongrum na nongpo, uba Rocky Marwain na umsning, uba Victor Rani na jirang, uba Dominic Mansong na mauhti, baru uba MDCM na umroy. Hagani kesengi kebagini gikertong ikon election MDC keseng Kongres kilawan Bantep Kerteng, kilapan pau ya ke nongrim jong jing trekam jongki, landa kiwan ha jing job. Shushu hagani kesengi kini gikertong keseng Kongres, kilai kendu markmat baru kertong keseng NPP na umroy constituency, hakmat ke office trekam Deputy Commissioner ke District Ribhoi. Hak wala yoi bawa MDC ukurtong keseng Kongres ulaya kublekti bat uba rangkan sai karbuki ukurtong keseng NPP na umroy. Ni semua ong bangi terma yo pai ba bawat lada ni ladu no shibun kinong yalam na kaseng Kongres ke jongi Henry ngi kermen mamangi sanut kum ki candidate nin bu hakmat thong kalong ban kham penjanai ya kontrekam jong parti Kongres bat ni terma ru yo pai ba bangi don sisa kamensim bat kajing angut ban sakri dengi kermen ba lada upai ba wibit yani ngin agi jeng sakri ba janai kum kinong yalam dan kinong mi khmat hakni ka haki constituency hotel pat ni angnur ban ai ke jing sakri ba janai nakalian jong parti Kongres ngidon lala ka jong jing angnur dan rekum ke parti Kongres ka baning kong kalong bangin pendia teli ya kazat pendri ka jong tadi bowe ni ke parti Kongres kala ai ka jing sakri ka ba janai nginam la ban lagi barok kitip ka jing yo jongi ya ka jing itu bakerpang kum kita kijat benriu di bakerpang leng baka keren ke benriu kadai na ka parti Kongres ke jing nim la ban lem Henry ninget ba ka thong ba hakmat kalong ada upat ba ibet yani ngin ai ke jing sakri ke bacanai bat tam ha ka bai dei bat ke district council idon ki ki kendon di baper ha ka kredit ke banriu ninang la ban kampen janai ban nak kampen klan ya ke executive power jong ke district council bat ngimnang kampen klan ru ha ka bai dei bat ke sinsar kadar jong ki snong ki thau kiri girat ki jong tak di thong ba hakmat jong ki ha umsning constituency la nriu tli kisnap ngamdan kam ban jubab ke ka kam ke bai la tre Henry upat ba ulaman Henry teli Islam kila ya pat ba kila suthu bat kila mat ya jing syakri jong i MDC ba menta
I upat ba hi un bisha. Bahato ke jing sakri ke jong i. Kala penhun ne am upat ba. Henry kumbalong menta kasur ke bebun bala kalong ba. Ki pat ba housing constituency ki angnut menta ya ki kun ya ki samla ki badai na kani kadong bakatai. Dengan kermen bau pat ba hakani sisim kumbang aladon. Nadu bangarem house nem arzal khat kendai haka election MDC abangarem tangkap tu tak ni votes. Dan beliau teligi senem ngaladon hasenda bau pat ba bat ngaladon haka parti kongres nganget bau pat ba UUI ke jingtre. UUI ke jingdon ke jongi hai bor ibaret ni kener kikti bandon hasenda bau pat ba. Tengah martatin hakani ke kenti ke pemerintah. Bau pat ba ulah sutu ulah bishar. Balakum no mentah sisin nidon kamhi yau kena ubana kani ke dong bakathan. Bakanang bagi pat ba ndakila penjob yau tau kandidat uba kidon ke hok bantip u kandidat uba kinjet mentah kidon ke hok bantip udai na ke usong usaha hai ke yang ngesem ngejong hato ladang ngijet yu ngila de emban syania hato ladang ngijet yu ngila de emban ya kendu kani ke ba kasur upat ba mentah kami haum sling constituency dengan kermen kumwe nak kun samla ubaladon haka politics lak hatwe tiliki snem bat ubalaya kunten yak election MDC nga angnut ba mentah sisin ipat ba akin island nga terang ban syakri bat ngan ya don barbor hasda berupana Ikhlas nak milih ini. Pihak masmi i Dr. Silingdo Dr. Bom mengijuang masmi ma i ban lek no syaka seng NPP kadon ga jing diaw haginong tre jong kapar kadon ga jing diaw haginong kersan ke be gidon ginong kersan ki boong bangila sya ino kunswet don ginong kersan ki boong nila sya la lendet don ginong kersan ki boong nila sya syet kelah tekum ka parti habangi haba marsen mat ba marsen du iyo tau nong mi khmat ubang ila syanya ubala juya lam yang i haka parti kongres marsen du iyo tau MLA na kaseng kongres hadin bai lek penyesno syaka parti NPP kadon ka jing dia kadon ka jing kta Henry habangi yag hakalenti yag habangi sutho bangi pensyai ki pat ba nong kersan new i bagi pat ba kumbalong ha sling constituency ka kongres ka jongi kadang scam baro kinong yalam jong ka kongres nadu ki primary unit dadai na haki mahila kongres haki youth kongres dadai haki parents body baro ngilong scam bat ngiteli melon bat ngakermen walada ka jinglet no ka jong i syak NPP kanem penduk jingkermen bat kanem penduk mensim khamtam yangi kinong yalam di bahakmat bat khamtam yang au kandidat uban yakun ya kani election MDC ba mata nanget ba ki pat ba ha sling constituency ki angnut ya ka jing syakri ka bajanai na ka seng kongres kata kate ka jing semua ke jongang bat kamat ke bahakamat kalong ba nidon hang ni ban syakri pat ba ni lagi kandidat ubadang thamai ubandang yakun ya election hot ni i ka don ka jing tre ke jongki te Henry bangin ong mangi ba bali phili ya tre lang mo khamtam le bakilaya don lupa hakata ka jing suthu na ka banta kimat jong ka jat berli mo ka don ka understanding ke jongki haba kidon hadisi council kidon kimat kiba New I ba ka jing tre lang jong kongres bat ke NPP kidon kita kimat kiba yarap ban kentiu na ka bawan ra ye gibil giba fer na ka menta ban kentiu ya ka jat menteri pecongi Henry ka e ba ngakwa ban ong kalong ba ka kongres ka yang scam ha ka nong rim ka jongka ban syakriyo pa ba kumba nadu umak sedang kumba ngalakren bene bangyo ya ka jinglong bakar pang ka jungi lang ba ka kredit ka bandriu dai na ka parti kongres tengi kermen ki jingyo jongi yaki kendon ki paper ban ya dai ka jat bandriu ka jungi wat ladak kidon ki kendon ki banangi hapan pen scam susu ha ka sik schedule ka jungi ladangi job ngindang la ban penti kena ba kita ki an ki paper ngindang la ban yarap ya ka jingte ya ka jinglum jilang ban penteli ya ka jat bandriu ban pen scam ru kumno bangini da ya kari ba ka jungi Te nga kung kipai pa ki syania yang nga seki ong ba pihak yang hi bo. Te nga man se ban wat tiket na ka kongres bat buta kene kenti nga yang kum kandidat na ka kongres ba. Action nam. Oh, na ka jing kentu jong pi kan nga yang ndai da nga kilo jumot chobat ki yong hai kite ban yang bangi ban teli wat pi dam daga don jing sania naki ngamno dapat yang de nak jing support tapi nga yang ta upai ba ulah dap mat ya sans andrews ne menta bat haju upor herni election MLA ru
ni ba ba hadu mta ki empat ya kendu ya kita kinong ikman te ngiya chrum cheneng ni ba ketika kasin ka ba kani kasin ba la yang a te ngi ba ka bas kanti kalung pasuk ha bangin poi saka thong jong chingjop nomor ba kamte na ka song no na ka jingtri stom tenai ka dei ka ba ki pai ba hi kilang nut ban pin kala ne ban wan ra no da ki wei ki nong ilam ki ban le persyapat bat kini ko don ta listing pi ka kani ki UCPF ka dei ka ba nila regroup dan ngi organize biang anak tu TMC ke ba iba George Ilong kum presiden hadin ke jing resign ke chungi tengi kum ki vice president ngila Etrishtom ban penlum penlang biang ya kinong tre baro suang na baro kinong tre jong ka TMC kidon lang ha ka kenhun jong tu ka UCPF but hadin bengila da form UCPF but nakaliang UCPF kala ay nga ala syania nga bangan long to kertong o kandidat te nila ya menjurlut barok kha ihat upor tanai ka syumi tang katu baong ba kajing pet na ka UCPF sa Congress mga marwe dan nai katu ngila de clarify haka arbitrate ka meeting ka bingi merge with the Congress ba baro kinong tre jong ka UCPF kamobot kitu TMC pa kha batre ado presiden ki secretary kinong kitkam ba hakamat kidon lot bat ni tenga iba unit ru isu convert baik nak tu ka TMC syar UCPF dukor bat nak UCPF pot mentah syaka Congress te kiju gibril kamdon ni ai ram ban om bakadon jing per le ne jing donala ne jing tolat kaju kalau kumju mentah ling i bagi ngidon ka Congress pi ngi ka TMC ka group TMC bat kinong kesan Congress ngindal ya trilang nginong pingin sa klaim ba nomor ba pi ka kaya nga menjur ba ka parti ko don kam supaya ba ubri don kam supaya ba dan nakaliang jongaru nadu banga yele election nadu arda kat saw arda kat kendai bat mentah ngampat ju het lene ban ong bangya ngam judon hapo sno ngadon be asna pai ba banete lang ngiyam lang ngi kemen lang kuntah hibor beret ngi tre kun jono ngimla ban khang no ngi haban priang kadai demokrasi ke babar khot ngin hab i man simenta te ka jing wan ke jong i ban yakun te haba kinong kit kam baro kidon lut bat ngi te ngam tip hakno kodor mo nare adu mta te ngam i ba indon ki meeting in kandon ka jingalang ke jong i te ngam i ba hadu kando incline nomor ba ngimi sabar ba kandon kum kata ka group ka ba nakaliang jong ba George in lead ke dengan ni bahkan don ke jing kata ini mangalong nadu kasi bangalayo ya tiket na ka party congress ngalong magadon ka jing kermen 4% na ka mauti lai constituency ka jungi but ka sur jong pai ba ro bakalong kumta hadu kini kisi sakawiro ngitip ba ka mauti constituency ka de ka ba it ya ka party congress ladang isang sharum seneng laning ilek sagino benta ba yo seu ba kasur jong pai ba na ka lai mauti constituency ka jungi ki ik bahaya ka congress party de halor kata kanong rin ba nga ong nadu kasi bangayo tiket na ka party congress ong 4% ngadon ka jingkemen tamba ka di bendon ka jingtei sitom klem ka jingtei sitom minam la ban poi so thong jong ka nyigjo da gini kisi nga seu ba bat kiyo ibar khoi ya kata ka jingtei sitom ka junga bat nga seu badu gini si ngayo ka jing ik na ki pai ba nong chong chnong jong kamau ti constituency ge jongi de halor kata norim bangadon ke jingkermen ke baskem ha ban job hagane kenti ke bamta hak baye de berta ngala ban ong kanom don ke jingta nak benta jonga ka kta penban nak benta ke jongki kanong po constituency ke dei constituency ke ba ki pajba ki ie ke party congress kata on a track record ki yoi ba ki pajba kedang ai ke jing sania ya ke party congress dan ikran hakene ki history ki baper ke ba ki election ki baper ki balade brung yo iba ka congress ki don ke base ke ba kwan ba po nang po yes tip baro ngitim arajar kat khandai usiting MDC ula job na kane ke party ke ye ki joni ke party congress hadin ba ila job jing sisasan snam ba deiban aya ke jing sakri ya ki pajba na kane ke party ke bala penjobi ndai ilami no sagawai pat ke party kam nilai
Andai hadin ba ilami EMDC ru lami ki nong ilam ki baper haduk menta baro ki primary unit baki nong kit kam juga kongres kedang long intak kedang klan bat ngidon ke jingkermen ke baskem kabahakan ke kenti ke bamenta ka parti kongres sajisin kan yang rasong nampo bat kin ailat lem hinga bangan job na kan konstituensi. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai